Kāti, kei te mahitahi te rōpū mātauranga o Manaia Kalani me te whare wānanga o Tāmaki Makaurau ki te whakatū kura hangarau. Te kau ngā tauira kaiako ka mahi ki te kura nei, ko te katoa o ngā rauemi o te kura he hangarau. Kei a pere wihongi tēnei pūrongo. Tiro ki uta, tiro ki tai, ko te hangarau tērā kei ngā ringa o ngā tamariki o enei rā. Nā whai anō kua whakaara te wānanga kaiako hangarau o Manaia Kalani. The Manaia Kalani Digital Teacher Academy is a vision that we've had to make sure that young teachers coming into the teaching profession are absolutely ready to teach young people who are completely digitally savvy. He te kau tauira kua tīpakongia e te wānanga nei, kia mahi ki roto i ētahi o ngā kura o te rāwhiti o Tāmaki. And then the fish came out of the water and turned into the lake. We didn't specifically break down or advertise in any particular way for the beginning teachers. We just wanted the best for our young people, but it kind of has worked out that we have 1/3 of our recipients are Māori beginning teachers. Ko te pito o Ingarangi tētahi o ngā kura i whakaai kia whakangungu ngā tauira Waimarie o Manaia Kalani mō tēnei akoranga. Me te aha o ngā kura e ono, hau toru o ngā tauira he Māori. Because we had such high calibre applicants, we're just really proud that we've been able to choose the best of the best. Hei te mutunga o ngā tauirua, ka hua mai ko te whainga tawhiti. Starting next year, there'll be 10 beginning teachers with their 10 mentors sharing classrooms for a whole year, while the beginning teachers also get the chance to study towards a master's. Me te āwheroa nō hoki, mā te hangarau e ke ai e nei tauira ki taumata kē. Pere wihongi, te karere.